ndakorda muria kiuria kirarirerio muno kigie project ya giuteti Mheshimiwa Martha tondu kirio guku mutani ni wiguite direct ya project ni kuri kindu ta project ya giuteti no gukorwo nayo no andu aria ndeigua makiuga project muno ni aria mang'ethanĩire na aria mareta project na tondu ringi na ringi ni Raila uretwo project. Raila is a campaign machine. Ona aria maramwita project ni amathomithitie campaign. Ona strategy imwe marahuthira ndirona andu angathiti makiandika makovetie kuriwe. Koguo ndiui kana tagio ni fitting at all. Itondu ni mundu wionanitie siasa-ini mundu thiaga na maguru make mundu wikuritie. Riu ngarigwo kana tagio ni iroka uria ingiokire riria Uhuru etagwo project 202 hindi ria atatinitie magego make kana magego make magi siasa matoimite na ni ugukiona thutha wa miaka ona akiikarite sasa ni mwana siasa ungirwo ni akinyitie biu ni mwana siasa kikamilifu. Gushia kira kiratuma Mheshimiwa Raila Odinga agitwo project ni tondu President Uhuru Kenyatta ni akionekete taramu nyita baru uko mshemanio ria reka teru last week ni aragwetire litaria bere Azimio na kanwa gake tokorwo nikyo kiragituma agitwo project tondu hihi guoko gwa President Uhuru Kenyatta ni kuroneka hau niguo ndirarigwo ngoiga tondu ria ritwo project ria buthikire ria mundu aretetwe siasa ni utuma siasa-ini rita riri rabuthika na mundu umenyerete siasa mundu uroneka ni mwana siasa wabio riu nguga ndikwenda kuthi mbere aria maretana nimo mangiorio morio marami compare na ndu ndikwenda gugucokia hau muno no njitekiria ngurie kiuria giki project tagio mwaka wa 2002 ni ya affectire muno Uhuru Kenyatta then ari candidate wa kiama gia KANU wari mwana ungi wa NARC na project yo ni mwametamurire muno mwe NARC ne kigwa hena possibility o project yo tagio ya project hiyo thikwe netwike disadvantage kuri Mheshimiwa Raila Odinga keto tugia atiriri uria kwari 202 tigukubana 2022 Uhuru ndari na experience ya siasa video onake no etiki ugu ona uria campaign agona akiariria andu ni ukuona maundu macio matimuingirite wega bena ngurani nene muno na Uhuru uria wa campaign ire giti 2013 nguga atiriri uyu ni mwana siasa ukoretwo kuo uraria maundu make ndiui kana tagio no ikompeo na video no ikompeo na video no to the extent ate munene ne onanitie guoko gwake that parallel no yoneke no comparison yebeti gikorwo igioka 100% maybe 5%. Yeah. Okay, 5%. Reke tuthie 10%. Na ngurie 10% no yekiurie kia o haria ngukurutetie coalition building. Ni hau mbere ni ndaigua gukiro barathi ni igiri na niguririkana ngikuria kiuria giki hindi gitwirega ino kiuga apana andu mahingurirwo menu inenehe menu inenehe itwike buffet niguo ndaiguire wa njira itwike buffet nigetha andu mahota gwicagurira maundu maingi ndiyo kana tulio haria ha barathi igiri kana buffet ne yanenehire nye ndirona barathi igiri ndirona makiria kwina Kalonzo Musyoka ni atangasite kwina Ruben Kigame ni atangasite rucio April tena kinya itondu mundu wikia maine no rarugama na kwina muturi mundu wikia maine na rarugama na kiama kiundu yo na machioka ona muthenya wa registration ya gutwika member wa kiama ya betuka itiku affect mundu ucio ginya April ebetuke na nominations icioke Mei tutige utinda tukiuga mbarathi ni igiri giki githurano no gicenjie na mari mbere ni macokaga ndu thutha hi comparison niyo kai mariri andu aria makoretwo me campaign ne muno aria meyumiritie muno hi no korwo kuga create impression yo ebishe ati ai ona aria angi makiyumiragia yes ni meyumiritie no aria mari kihitahitano-ini mbere muno ni aya eri Raila Odinga William Ruto take jarie njugi atiriri ndui kwi bindi maremburaga kithuri othe makabana ta kura ciganire umuthi uyu gutika mbe taramenya ati matina kura iria mareciragia mena cio
gukoro gekwo umuthi ona no magethe 50+1 no kwage mundu uracida kwoguo guti candidate serious ataraceria andu akunyitana no niguo mundu agie na kura ingimuteithia kunyita karurigiri taria mbere kwoguo gutinda mukinani andu barathi igiri etererai kwi barathi gukebe tukite barathi yo niriku ona ni ndimio njetereire ndimione niki kiu kiratuma wecirie kana ukorwo na confidence yo ati tigana na ici igiri henge mwe giuka icihituke kana igiri tondu riri oka niri name its presidential candidate okay na ona oka ikiaragiria kambe iria ingi to gukorwo miario teo no i produce no yumirie muru kiria presidential candidate ungitiga uria acio eri maragwetwo ati omwena uria okengithie no mone kava turehe candidate ungitiga acio tuma nao yeah itondu githiti gucinda andu marenda gucinda kwoguo giothi giki gitire kirarika gitire kirakinya muthia ndaigwa wega giothi giki gitire kireyara gitire kirakinya muthia gitire kireiga wega One Kenya Alliance re no igwa magishuko maita maingi makero One Kenya Alliance merekeire Azimio kwina ndo wa muthemba ucio ndoga atiriri no gukorwo na wings here and there na ndingikwira kana wings iroima Azimio kana iroma mwena uyu ungi no ngwire atiriri maundu formal no korirwo ni behind the scenes tondu nduyo ni ithu no nginya twambe twibange twioka mbere ya guikara thi na kwaria formally na andu aria angi kwoguo miario formal I'm not aware garirikana mwaka wa 2002 kwari na NAK na mwena ungi wari na LDP igicoka igithi kinyitana gitwika NARC October almost November tugithi thurano December tihonde agikwira maundu matire maroka gabara kau noko karoretwo ka NAK LDP gutwika NAK gwiciria no njugio guo without fear of contradiction ndigwiciria kwi mwena uri bota gu succeed utekwariria andu aria angi shoka kiuri-ini kia 50% plus 1 how bere hine kugirari na confidence ati tu kiama kimwe no gitofore na kinyite kura icio nyingi aga gutwika president ni kwari tuhire muno thutha wa gatiba ya 2010 na shatondu no nginya ogie na 50+1 mbere twashindagwo twi upisani na 33% upisani wothe wina 67 tingiboteka riu katiba iria twinayo tondu katiba iria twinayo iroiga at least votes iria ciikio ugie na nuthu +1 akorwo ni ugucinda rita ria mbere ndiraroraga voter register thutha wa wiyandikithio urarikire muthenya ungi twina andu milioni 22.1 ugu ni kuga ona register githambio tweherie andu aria mahurukite andu aria meyandikithitie maita meri tugutigwo na register ina andu ta 20 million roughly 20 million tugiona 18 million meumerie nigetha utuike president uracaria at least ohakwe kura milioni 10 cingiumako ni kuoneka no iracerio ti cia aria registered aria magaikia kura ke tuge ni andu 70% magaikia kura ringi ni kura 16,000 milioni 16 milioni 16 no nginya ogie na milioni 8 na gaturumo wona kwoguo guthiaga na iria kura iria cikitio nitwike mathafu mariri 2017 President Uhuru Kenyatta ari na kura milioni 8.2 Raila Odinga milioni 6.7 or thereabout ngaigua andu makiuga voter register no ndinacenjia muno kuguo namba iria twari nacio 2017 no tacio twinacio andu mangiumiria o uria meumiritie andu mwena wa Mount Kenya ni moimiritie ingi gukira mwena wa vote basket ya Raila andu acio mangiumira ingi ona ukura ciao no cingihe kwoguo ngeciria githurano giki gia 2022 tutigakiringithania na kingi tondu uria giukite mukire uria giukite kiroka in a different way miaka 5 andu aria twatumire bunge magatwariririe tiingi matwariririe kana magaturirikana makoretwo makiruta wira wa kumemerekia
no marecirio gutwika president 2022 miaka 5 githurano giki gitibane ithurano iringi giki kina ngurani ori iri ginya choices adora ma ukoma gicagurwo ni andu niguo ari horo wa abunge ugirira history itu itwiraga gicunje kia 60 ginya 70 every season ya githurano maticokaga abunge kwina utiganu rita riri direciria gutikugio utiganu na ndingienda kuria andu a Kenya ndukathure mundu ni undu wa kiama kiria ri kiama tikio gikurutagira wira na riria mubunge waku kana mundu uthurite akakuruta wira nduthiaga ofisi yake ama kumoria uthiaga kumuceria ofisi yake thura mundu na tikiama igirira mundu ucio ratirine we urie kana no arute wira uria arakuria arakuboya mbere ugiikia kura yaku koro we very sure ati mundu ucio ni mundu ugikurutira wira na menye wona twetikiria ciama kuneneba muno tore twetikiririe Jubilee 2017 kiama gitwikaga gia kuhahama andu bandu ba gutethania ndirikanagia andu ati tuonaga President Kenyatta na munini wake William Ruto orira mari ona mundu kiama giake president yana TNA na munini wake na URP tuonaga mena gikeno magekira sati banene magekira taiba nene makaringa na high five na magakunja ugo moko kuma macina nyumba ciao kana gucietharia magithondeke mwenene ni ta saitani aikurukire no rukayo turaigwa nyumba yo ya Jubilee ni kionereria kiama kiranene ba muno ni kingiraga mathina ginya democracy itu ikure andu itu tigana ina siasa cia ciama makiria thura mundu ona ndi wana Kenya ngikuboya kureo yaku ku Kirinyaga umbe kura tondu niwe matha no andutire wira niwe matha ni karagita ka wira no ndukumba kura tondu ndi wana Kenya na ithu twina Kenya ni twitikirite ona korwo ni turera andu moke kiama gitu turenda gugiikirwa kura tondu no tubote wira atireni mweshima mala wave jua makemeta wave kihuhukanio 2013 TNA 2017 Jubilee litredo kuna ta ukona wave oroyo egotuma ciama ici ciragwo ni nini small parties ciage handu ha kwirugamia taru ndenda kuria atiriri ni urario boro wa small parties Jubilee ni big party ina bunge igana tiga mangithi matarane kuria bunge tutingimenya no wa Jubilee no wa UDA no ukite na Kenya no thiete kiama kiria kingi no korwo tungitara no tungikora ona twina binya gukira ciama ici mureta nene UDA bunge ara Amerika guthurwo ni umwe na no kuria rege a Jubilee marake nyitabaru tiguo ndrai kiuga uria legitimate muthure ni uyu koguo Jubilee ragayana tu UDA kagayana igathi PNU igathiko gutire kiama kingite o muthi giite kiama kinene maybe ODM onayo andu no maroima magathi kuria kungi na aria angi magathi ODM moimite ciama iria ingi but of Jubilee ndongiuga ni hakika ina andu tukamenya kiama kinene na kiama kinini ithurano ciathira koguo tiga igutinda mukenania ciama ati ciama nene na andu maririkanage ciama icio iria tuonene ni ciitaheanaga haki hindi ya nomination ati mundu arakwariria cia nomination na tigiti uthire rungu rwa metha tene ni mathaa maku arekate arate atiriri reke tombe twikirie ringi rimwe tutemerwo mohoro twatemerwo ri nigukangurie kiuria gia suti thuti kutoka juu mpaka chini tacoka